Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Fifi Zulia Ritami. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cikgu, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kita selalu berdoa semoga cikgu sehat semua, dijauhkan dari penyakit, bisa mengajar kami kembali dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian dari Ritami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.